Roskilde Handelsskole. Everybody gets high sometimes, you know. Reception. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Toilettet. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know. Cause we all get lost sometimes, you know. Auditoriet, også kaldet et opvækstrum. And I wanna lay with you till I'm old. Oh, you shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over. Wall of Fame. I may take us into different places, I will still be patient with you. Jamen, man skal være god til at holde et overblik og have mange bolde i luften på samme tid. Så skal man være god til kundeservice. Man skal være god til at regne. Man skal være god til at tage mange ting i forbehold. Og være opmærksom på mange ting. Det er en gymnasiel uddannelse, eller en handelsskole, ja. Og en uddannelsesaftale med en virksomhed. Man servicerer kunder, og hvis man fortsætter i operationen, som vi alle sammen sidder i, så tager man sig af kundernes ordre og bearbejder dem. Altså, der er jo mange veje at gå. Man kan uddanne sig inden for alt muligt, for ledelse og mulighed for meget efteruddannelse. Man kan tage en HD, du kan fortsætte med at tage en professionsbachelor bagefter. Eller... Man møder nogle nye mennesker, og nogen, der laver det samme som en også, så det er meget fedt.